nadam što spavim samo kablo. Već s druge strane. Pokušaj nije uspješan. Uroša Milanović pokušaj za 195 kg. Već za pridružen je Lenko Poskić, Zoran Kopić i Arbutin Aleksandar. Pokušaj uspješan. Milenko Poskić pokušaj za 195 kg. Već za pridružen Zoran Kopić, Arbutin Aleksandar i Aleksandar Ilić. Ni pobavim za sve isto. Pokušaj uspješan. Zoran Kopić pokušaj za 200 kg. Neka se primi na Arbutin Aleksandar, Aleksandar Ilić i Nikola Mabrovski. Vreme.
Pokušaj nije uspješan. Aleksandar Ilić, pokušaj za 230 kg. Neka se priprema Koski, Sloboda Vasić i Lazar Milošević.
Заради поkušaj ili za normalno? Ti je za nudne rekorde. Možda vala koji će, ti pošto ne postoje rekorde, ali će li da rekorde? Nema, možda pali ne rekorde. Nismo imali ostale sljedeće. A, izvini, on je izvini, ja sam ne zaboravio, sam na listu. Željko Bojančija, pomoćnik visoka 10 godina. Neka se pripremi Đorđe Bojanović, Ivan Ivanović i Zoran Nećin. Pokušaj uspješan. Đorđe Bojanović, pokušaj 146 kilograma i pokušaj varanja državnog rekorda. Neka se pripremi Ivan Ivanović, Zoran Nećin i Dejan Visić. Pokušaj uspješan, dovoljno državni rekord. Ivan Ivanović, pokušaj 160 kilograma. Neka se pripremi Zoran Nećin, Dejan Visić i Dušan Ivanović. Neka se pripreme Dejan Visić, Dušan Ivanović,
Zoran Kopić. Angutin Aleksandar, oko 60 kg. Neka se pripreme Milenko Koskić, Zoran Kopić i Aleksandar Ilić. Milenko Koskić, oko 60 kg. Neka se pripreme Zoran Kopić, Aleksandar Ilić i Đorđe Krandović. Pokušaj nije uspešan. Zoran Kopić, pokušaj 60 kg. Neka se pripreme Aleksandar Ilić, Đorđe Krandović i Zoran Neće. Neka se također pripreme i takmičari iz poslednjeg kruga. Ajde, prijatelj više, stavi 10. Ne ulazi ti u to tamo. Samo ko je rekao to. Možda projavi se rekord na tu dana. Može muzika! Ja znam, mogu ti kažem pauzu. Nemam sluha.
Ja stek da vidim što pričaš. Ajmo sine! Gurajte! Površenje iskušenje. Milenko Gostić, površen za 206 kg i površen vratnje državnog rekorda. Ali ima i za ovo što sad isto ti ima navučen. Moram imati ovo. Kaman! Sjela divali.
prvo in polkama taktika. Da.
Danijela Simčić, pokušaj za 60 kg. Neka se pripreme Dragan Gojković, Sonja Gojković i Marija Vasić. Znači ja tako ću se zbog Danijela. Danijela, molim. Dragan Gojković, pokušaj za 60 kg. Neka se pripreme Sonja Gojković, Marija Vasić i Nikola Gojković. Pokušaj uspješan. Sonja Gojković, pokušaj za 70 kg. Neka se pripreme Marija Vasić, Nikola Gojković i Jovan Marčić. Ajde, poslednje više voli Aco, već si dosta, učio sam pesmu pre tebe. Ma ne želim. Udar, noge. Bravo! Good lift. Pokušaj uspješan. Marija Vasić, pokušaj za 80 kg. Neka se pripreme Nikola Mangovski, Milovan Marčević, Vladana Radović. Ne prvi. Aleksandar Aleksandrović. Nikola Mangovski, pokušaj za 100 kg. Neka se pripreme Milovan Marčević, Vladana Radović i Slobodan Vasić.
Mlađo, ti se vraća Danijela, ne? Sad ću ja dok tako moći. Milan Marčić, pokušan do 105 kg. Neka se pripreme Vanda Radonić, Slobodan Vasić, Dušan Dugo. Vladan Radonić, pokušan do 110 kg. Neka se pripreme Slobodan Vasić, Dušan Dugo, Aleksandar Tesanović. Pokušaj uspješan. Dušan Dugo, pokušaj do 140 kg. Neka se pripreme Aleksandar Tesanović, Pavel Rogala, Lazar Belošević. Red crvene i 1,5 Pokušaj
pokušaj za 10 kg. Neka se primi metoda dijaloga, Radotin Aleksandar i Dušan Malović. Dušan Malović, pokušaj za 30 kg. Neka se primi Aleksandar Stanković, Dragan Gojković i Sonja Gojković. Uvijek ideš pričaš taj podizać. Onda važno.
Ajmo Kale. Ajmo, Kale! Aljacke!
noge muči. Da dođe ovo do onog glatka, razumiješ, i ovo, tako. Aleksandar Isavljević, površine 180 kg. Neka se pripreme Paolo Žala, za Milošević, Slobodan Pjavnik.
Ovo je također novi trčni rekord. Dušan Jovanić, površina 310 kg. Malo prvo ispod. Neka se priprema Aleksandar Žanković, Dragan Bojković, Sonja Milović.
pokušaj za 90 kg. Neka se pripreme Marija Vasić, Vlada Boravljević, Nikola Mudrovski. Ajmo s ovim preći. Glava nazad! Noge. Pokušaj je uspešan. Marija Vasić, pokušaj za 100 kg. Neka se pripreme Vlada Boravljević, Nikola Mudrovski, Slobodan Vasić.
površini uspješan. Paolo Rogala, površin 60 kg. Neka se pripreme Lazar Milošević, Odbor Kjelter, arbitru Aleksandar. Ovo je novo slovo, onako precrtano. To ovaj što se ide stegovi. Ovdje si kući, čekaj me, podatim se staviti. Njemu kada pušti to. Lazar Milošević, površin 230 kg. Neka se pripreme Odbor Kjelter, arbitru Aleksandar, Dušan Jovanović. Površin uspješan. Odbor Kjelter, površin 230 kg. Neka se pripreme arbitru Aleksandar, Dušan Jovanović i Aleksandar Stanković. Površin je uspješan. Arbitru Aleksandar, površin 310 kg. Neka se pripreme Dušan Jovanović i Aleksandar Stanković.
Onda kao što podignu. Ovo je kontra. Mislim da je izulaze. Molim vas da napravite pauzu. Ajmo do radu! Aleksandar Stajković pokušao 330 minuta i pokušao obavljati vršetak rekorda. Ovo je bio posljednji takmičan za danas. Dodatna diploma medalja biće za pola sata. Challenge in the name of... Pušta ekave, par godina za nas, žurka 30 sada. Znači, isključi ovaj moment. Evo pojenta, ne java. Brava, 10 dana. Javit će mi Nišve, ja ću ti javiti. A imamo i telefon, čućemo se. Prvi deo usmeno, položiš samo na dvije. Sad si me razočarao. Kaži me KV, par godina dana. Hoću ja, on neće. Hoće posaditi tamo. Ne sam i test.
Ljudi kad nije malo. Imaš vremena malo pročitaš. Nije to ništa strašno. I već znaš sve. Mislim, okej, super. Sad sam zadovoljan. Dobro, dobro. Će znaju ljudi. Nemoj čupati što nam počnemo s vas. Imam čuvaj monitor drugi. Može, sve ostalo može.